kwa hivi higa. Jamaa ni wacha ni kwa nini ndio karibu. Ndio maana kabisa. Ke. Na kwa mwa. Ndio na sir. Jamaa. Ndio kabisa. Mokongonde. Karora na soka hiyo. Ataka na soka higa. Na iko bisi kana na kigasire. Jamaa. Kimbia na iko wai. Kai. Ola na ataka kangana gakigarire tu. Kabu bisinjirende lakini nayo ranga device ni bate no bate experience yende. Okay. Asa nchonde bwango tiga tuikanse higa. Ana kieko. Sasa. Nchuoche. Ayo tu mana tanga kiro gochang. Ndatanga goche. Kasa. Aya. Kai, karibu nekro. Karibu. Tunao ntamba mtavina bati meeting ya. Namba chiti ko beka nyuma taibono. Oh, no mugambi. Tari bangana gas. Amangana kaiga agirata. Mananka. No, manyete. Madu mugambi maite no ai no monto masacha bono bota bakungu babere. Neken. Ayo masu gatikete uzenga ino yondo uzenga ibono. Andeni yo mina munyoke machi ngumbu iga. Mina nao kolega sirendo mete no chibune bintu na bya biriwe. Iko yo limpata to bakari. Kega ni mate yo Nairobi. Oyo gai. Ito so kumia. Anda mete na bo bintu na bo koromete. Masacha na bo na konje buni chiro komenya. Tari ko complain inde kwa se na kwa so ran konye mono. Wala yo gwate bono mi du manyo bongo. Na rami na bravo. Abona toro manyo boke. Tari bono mono. Bona bona toro manyo. Ona tata hagenga kyukoro kwa manage. Na ndingoro rande na buchabeli ngoro mamanya ine mangana adira tata. Na kyono ukoro kwa manage tata na numu kungo ya munsi. Pima itu biam sambil biam kongai. Lakini ngentu rahisi. Umete nao kumanage musubati. Musubati leo kumanage. Wone go depend na kiyo amana kyago na kyago sinyirangana. Kyo mutu musubati. Era akuyi nto ukwana mete na yo mutu wenyomba. Ando ikobe simba yenyomba. Kigiro ko simba yenyomba mete na yo kumate na kiyaya. Kora iga nega. Ma tu mugambi mu kontantani. Ino karo mo bugate mesangere kano mo tebanga ki, mo tebanga no senchenda equity, mo tebanga violence ya bakungu mu kuba ve komutu mo ve komutu. Ainisiko, tebona sinche na bonga te. Ainisiko, aki nyomba etakire yaba na umusacha nero ukwana ne kora kento aso abona emechando ni ri kwanza. Tiwa twachakira gago. No. Metro nyorenga emechando ya otenga emechando ya montonde. Ama enaro. Mugambi ono na menyire na kesare keka. Ande ntubwate usiane ingi. Kiri wono kesare na watu muchando ende nduranya ora mwana. Okay. Ete mangana yune akwana kwani ruma. Ono nandi naro na bwate kartari mukungu. Ona retu ali ngo bogari friend ngo boyfriend. Yes. Akamago cha kagenda. Karasira kuruwe kenyoro. Wono iranire. Antinta gete munyore murete nyumba era nyorera abana kegera emechando yumusubati yoyo ndemega ntinte gutore bwangu sinchinyore egasi osimechando yumusubati yoyo ndenereriye yumutangani yota usuko kunere sare ono muchando no musubati yoyo yo na yo monere nere myaka iga gitu ara bere nere myaka ibiri mechandeli muchando no ro yubono tari konyora bana. Okay. No na inchoma de bana na tori kata no koraga tutukutuara mukenye tubwatika chuchu kurage. Nekenaro Ono na ke muntu ono na ro yichire. Ntakete ndaro nango koraiga wana kungura kiki ntakete manyinga kyokora kwa manage babiri na injinde teka ke muntu na kibono korezo ibakaigwe. Korezo ke muntu nga ta oyonde ta timo seri usingira ni chiombe lyoka kucho ya chanyorera bana. Musubati wakani chiombe teresi kumuseri. Ande ine umeto ine musubati. Na bengi gitingiri kare aba kurota ngo bigi gitinge. Gitinge teresi kirusu kumpaka musubati umusimba kumusacha ukuri. Gitinge kurusu. Igo wana once kwa bigi na bengi na wesibiri gitinge. Lakini rende igoryo konyoro mwana. Metro na basacha mete mate kibusacha igo. Metro nyana basacha na banyina njia nerende iga masacha atari kuragasi. Ya mugambi. Mjengo ngo korande gasi. Ntetango teki basacha. Na nyorenga isachindo gasoka iskuka wakora isko ni mbwate ke mo maybe isko gali amangana lia akarubana iga wasima nyinga ona na gesaro yogo tabwata iniam tabe tatali buya mete sema nyinga nanko mata nenyare kana wewe na manyinga itanga na bako sengo watabe na bakwangana gose iskari gento igakorekana maybe kwa eto bulito usonye tuje tikoteki more interest gusto tuje tikoteki responsibility tukona mangana ko enense lakini ziende naona boigo
oyo watabo kukunere kemuntu na kenta umaiti no kinyogete ba no yo muereza ya gusira muse como todavía como ra okay uno yero te tokoreta na kiori shop na nerenko na bijuju bor mugambi gaki abana ma kwangu aku ni twala babere gaki bange ya to kumanya na otona ki na bira naye wote michanga teto ati kubikira basubati era bina naye kibosacha ngimete ngo kibosacha yani ntukatoreka hiyo era bina naye now sure you mtini nimbo ataka mwana gete no musubati rigana ro chitakarwaro ku banchiri kamwana kubati twakakaira tusena kibono ninde anga 90% go 100 ngano mwana okwa advice uno mugaka wonte gabo gambi mboyo no mugaka irinda yo control kunyewa swata betali mechando mete ako control tali mechando ya mechando usana ki kibono taka to ireiga abaswati yote kiro bali na era mitai ba nikichana buyiga nabo kuri gas no ikontika na kwanduri kose kende iga kuri kantu kagas kande iga diro muswati yo nganta kukunyori ndako wate sawa ay kwate iga akubono na kwanda kuchimuina aliga oba gori na karimu okondi sobolimu uchesikundo okondisi rumo 7000 okosirimo muswati yo onye uziko nyamba bere ni manyete kibono ko mukondisi ko kwa mumenyirio ona sinaba tevirende onye uziko nyamba kungwa bere kuna nchiga oro chinage nyombe inga gachita mwina lyo chinga tukwa cheli ngende kwa chinyamba mwina toko mengi kirabo ona litangani no kule ibanga kwa chaka nyomba iga kanyomba kande iga ya kwa makoleta lakini boni yeye ntoto kireo kule tangani mega bintu byonsi pi talasi moto alchibesa bune chimbwata talasi mo bomonda nako nyuma kungwa bere batatu bane bameto masacha bameto musiokale na kya ngomya musiokale baba bata basoto lenga batana ndo bato yogeita ogo kunyageita ndo abwata ndo na mubuche bwata mbarengo kwanda yatinga kigete wona mugusi talikebe nkirikebe nande mbuya akitangani maiga utaramenyokera guchikonya mukungu kabere kurame mukungu kabere na nyare konyoro umwana litangani kuraenda naki temango kumubulto litangani na ninde noje naki haya ote muswati yoga sana ki haya bono gesala sia ikirega yakora ki ona ege genda abako naki haya kena na ogenda bono chukwa na bebuli babo na be make sense kero kwa naki haya kwa nyolje ndamo obuli to kare siko oma muna kena una kwa nyolje baite go yabuno na ngo chando ngaro kiro ngesala ngaki umwana no yona bano kandi muri abuno ane kinyo na ngo kwatete onawe ano sinchi no ndau ona orenchi aka pa munambara yango chansa na na sabe bikwende go nyomba iyi asego chinara kende igalende ai wasoro lakini ande mega nau na yo metota kirori ya basani ba go iga au mera ni shot katinyo kwa sachina na kurari ba musani yo nenje kwa mbi kumusani iga na korobera kende iga metama na koroba to nyomba na ko wanga munda ta korobera nyomba na timu gabi binde kwa ngere device bera kiyo koroba maybe ranyo koroba tumeti koroba ninki okoroba nkulina okotero ndugu yago achi nyomba korosiri umwana yudukara mbia rengo akorosiri umwana yani ili kogoseri musubati bosa wache igaga utana kiyayo mo ndugu wangu mwemete moko amba itangani di koko na soke maninga soke isko maninga ri nyomba iga usomo sani yogo anenge kumete imo kuigwana talina nangoche go somo ntago cha kolega kona kiya mugambi akaendo seri yega saukiane tin kubosa dika onye tokunya ko maintain osabati babere kwa rasio mwana mama ngana yo babuye igo no bakrobeto mba koltebo ikorgeito ko twancha kilometer ekikira mugambi ko kwa na raisi asenye njoro chinchende side one gatana ko boli rasangia bano mwaka mwana kali ka gorobire go so muka chire ya ta kakitika ndo kwa gente ngena ki komanya onye kimanyete ono nagatana ki macha wote bigo onye nchini mbwa experience ikasigite kono onye onye nche ndo siri kurwa sima mabo tukumanya ikurati kirao lakini na ikurate ema ande bana umbali uchabana mbali uchabana babe ndiga ndavi ngi kwa kwanta bigo kwa ndizuko na gote bigo en kiso nyose tukonywa kungobere onye kuamwire tutamente nante tukonywa kungobere nite tanto kirokora utakikwa rosyo musuba orosya wasubati bago obaro sipi tali ukonda kwachiko tali uko sabali mabuko chimuina ya yento kirokora nekeiga yenda bakuru bulimo bona tali tangani ba wolero o kondisi tali kugura kondisi bulimo no 7000 eskimuro
7,000 ige chieka ni sana Eh. tiko musubatu yari mechi bituma ari mechi ngenda ari mekiri bintu bintu yani kago chonyo butuko niga akoye akoyete kama tena kia wanti kana ikana onye ne kama ke muntu tali kunya kupinga ode bete Na go jira linda. tiga ati bakalero ando kuna mwino keiga no yone ne mutumba no nyine no nyimitumba anya kuoga kago chabutuko ona ibono wale bono utimo kitoko na bona kwataka igati mukoge sana igati mukewo umuntu mina ine butokora Akiwa ndi kuchana ne boli kaki. Nya kiumo zacho kunyara nyumba. Na kunyara siku. na vita kirego akadi besena nako ile edi besena nako ya Sivyonspi litangani kya hose musubati yo tare isko chikurusinyo chiombe kuru mwina yo sochitige talibuya mweto njitika stimo sote no yogo ama ken sana komera nigagocha so mwao litangani yenda kuratema isko musubati yo teto gocha wataba yo na manyinga aimogete fatana atagete areredia atagete gocha paka nyumba vere. awe kunyarikana litangani kuratema nabira be the same thing osona watu mwanere onyo toro mwana tapatu mwana onyo toro mwana irinde ige metinga na kuratema isko gari kego sinya bono mai kumena ki ibe manyinga usinto ngirega tigo koro ngente kinao tekoro turiko nazo kuraro andigeri service biri kwande bikura kwanje gero atagete kya ko tayari ngakrisini ando meto cha mwana igalende meteo bwana na bo chisese nyo chingi yote chisese amangana ibo be aya naramada kwa kutirimboka ata bangana batuko tukwa na bere sawa lakini amangana ali mete nongo selte amangana ali tontora kwana to mugambi toko ai no muntu wen korenda busuneza ti ya ko bona me bintu na tika ndara kura yande ma twana to bwate